Mbifurije kugira intangiriro nziza cyane za weekend. Amakuru yacu katene mu gihugu cya Espagne, Estadio Deportivo ikabitubwira ati bitwaye nk'abashampion, akaba ari ikipe ya Sevilla yatsinzwe na Bayern Munich ibitego 2-1 muri extra time. Ni nyuma y'uko Lucas Ocampos yatsinze igitego cya mbere, Leo Goretzka kaza kukishyura bahusha ikindi ku munota 86, ariko biza kurangira umusore Javi Martinez abateretse mu gitego ku munota 104 rero muri extra time batsindwa 2-1. Nta kundi rero bihangane cyane kwa ikipe ya Sevilla. Marca ikabitubwira ati ni icyubahiro kuri ikipe ya Sevilla, ihabwa icyubahiro mu by'ukuri. Aka rero ati zintwari zagerageje kwirwanaho mu by'ukuri, ariko biza kurangira Javi Martinez abateretse mu gitego ku munota 104 w'umukino, ari nabyo byahaye igikombe ikipe ya Bayern Munich. Ati El Nesri yawushije igitego ku munota 88 cyakomba kuba cyehushwa cyatumye ikipe ya Sevilla ibura iki gikombe. Asenyo iratubwira ati intwari zitatwaye igihembo, akari ikipe ya Sevilla rero muri Super Coupe ku mugabane burayi ititwaye neza cyane hora n'ikipe ya Bayern Munich. El Nesri irahusha igitego ku munota 88, Javi Martinez adeside igikombe ku munota 104 w'umukino rero bakaba bamaze kugiterura tayari. Sport Catalunya ati nzaba umuvugizi mwiza aho nzaba ndi hose kabisa. Aka rero ari Suarez ejo wasezeraga ku ikipe ya FC Barcelona rero apresenta hano yifotoza amafoto rero y'ibikombe batwaye byose ari kumwe na Barcelona, ari nako kandi yanagiye rero anarira mu by'ukuri no muri press conference rero mu by'ukuri akaba yari show hatara. Akaba rero uyu munsi arerekanwa mu ikipe ya Atletico de Madrid. Icyamakuru Sport kandi cyatubwira yuko Sergio Desti yamaze gusezera bagenzi be, akarere agiye gufata inzira ava muri Ajax Amsterdam yerekeza mu ikipe ya Barcelona. Mundo Deportivo nayo iratwereka ngaha ejo Suarez bamusezera, ari nako kandi natubwira yuko Barca yagarutse muri dosiye ya Lautaro Martinez noneho iriseriye cyane. Twekeje mu Butaliyani, La Gazzetta dello Sport ikabitubwira yuko Mira Ase yitwaye neza cyane, ubwo hari harimo utuntu tudutrike twagomba kuyihungabanya mu buryo bukomeye cyane kabisa kuri izi match za Europa League, ariko ikaba yabyitwayemo neza cyane itsinda ikipe ya Bordeaux Grimit ibitego 3-2 Karanaguru ndetse na Bebe Colombo umusore w'imyaka 18 muto w'ikipe ya Mira Ase. Baka rero bahise barangiza match batanafite Zlatan rero wamaze gutestinga positive kabisa kuri coronavirus COVID-19, anako kandi ikipe ya Mira Ase igomba kwitegura match za playoffs cyumweru gitaha bakazakina n'ikipe ya Rio Ave mu gihugu cya Portugal. La Gazzetta dello Sport kandi nagaruka kuri transfer z'ikipe Inter de Milan itubwira ati hari zahabu kuri konte kabisa abikiwe. Inter rero yaganiriye n'ikipe ya Tottenham Hotspur ku bijyanye na Milan Skriniar, akaba rero Mourinho bamaze kumubwira ko agomba kwishyura ikipe ye $50 agomba kwishyura Inter de Milan z'amayero, hanyuma agatwara Milan Skriniar. Skriniar nagenda rero urumva ko na Godin yagiye, barabakeneye mu kibuga mu defense rero barashaka Chris Smalling w'ikipe ya Man United cyangwa se Kaba wo mu ikipe ya Schalke 04. Ikimakuru kandi kitubwira yuko inzozi za Conte akaba ari N'Golo Kante rero niba mukabanya amafaranga $50 ya Tottenham Hotspur ibaha kuri Skriniar, bashobora kugerageza ku ikipe ya Chelsea bashaka N'Golo Kante afera Swift. Corriere dello Sport kandi nayo ikaba igaruka rero itubwira kuri ama transfer, itubwira ko Chris Smalling ari gushakishwa cyane ikipe Inter de Milan, niba ko Godin yamaze kujya mu ikipe ya Cagliari, anako kandi ikipe ya Zanga rero ngishobora kwikira Man United $18 z'amayero nizigiye kugerageza mu ikipe ya Man United bashaka ko Chris Smalling, anako kandi Candreva nawe agiye kwerekeza mu ikipe ya Sampdoria. Corriere dello Sport kandi kagarutse kuri transfer ya Lazio iri gushaka Carrion cyangwa se Juan Draxler, akaba rero Simon Inzaghi ari kugerageza ibishoboka byabyo byose mu by'ukuri, akaba ashaka rero aba basore babiri Carrion ndetse na Juan Draxler ikipe ya Paris Saint-Germain. Ni nyuma y'uko rero Salcedo agiye kuva muri iyi kipe agenda, ari nako kandi Hoedet umudefenseur bakuye mu ikipe ya Schalke 04 ari bukore medical uyu munsi Roma. Katuvanga twekeza mu kinyamakuru de Milan kikatubwira yuko match za Carabao zagenze neza cyane mu by'ukuri ku makipe akomeye yitwaye neza cyane. Rero ikipe ya Aston Villa yatsinze ibitego 3-0 mu gihe Liverpool kandi yatsinze 7-2 harimo 2 bya Minamino, 2 bya Curtis Jones, kimwe cya Shaqiri, kimwe cya Origi n'ikindi cya Magurigic. Anako kandi ikipe ya Man City yitwaye neza cyane itsinda ibitego 2-1 rero Ryan Delap umusore w'imyaka 17 ufite imbaraga nyinshi cyane mu by'ukuri, akaba rero yatsinze igitego cyiza cyane, ari nako kandi Phil Foden yaje
gutekamo igitego kindi atsinda back to back ku munsi wo kuwa mbere yatsindaga ikipe ya Wolves. Uyu munsi rero nimugoroba akayatsinze ikipe ya FC Bournemouth anayikuramo muri Carabao Cup. Ikinyamakuru Daily Mail kikaba kivuga ati rero Dilap yagize ijoro ryiza cyane. Umusore rero yavunitse mu kwezi kwa gatatu nk'uko ikinyamakuru kibivuga, hanyuma bamuba hafi mu buryo bukomeye cyane, rero akaba yaraje kugaruka ariko yatangiye match ya mbere mu ikipe ya City ku myaka 17 abona igitego. Reka turebe rero development y'uyu musore mba bazamuha umwanya. Tugarutse kandi muri Daily Mail ikabitubwira yuko Tottenham Hotspur yatsinze ibitego 3-1 ikipe ya Skendija, igitego cya Lamela, Hwang-Min ndetse na Harry Kane. Ari nako rero Mourinho yaje kuvumbura yuko izi kipe zo muri Europa League ni hatari wana. Skendija muri Macedonia izamu ryari rigabanyijeho santimetero 5. Mourinho reba handitseho kuri The Guardian kabisa cyerekana uburyo yagiye arapima gutya, ubona barakuyeho santimetero 5 bararyize izamu, ariko bana we ni hatari kabisa. Tugarutse muri Daily Mail ikabiduha inkuru nziza cyane ku bafana b'ikipe ya Manchester United kabisa. Mutega amatwi rero mwumva ibyiza bigiye kumanuka iwanyu. Akaba ikinyamakuru kitubwira ati hano hari deal ebyiri ku meza. Deal ya mbere kwanza ni Manchester United tayari kabisa, ikaba yemeye ko igiye gutanga bid ya mbere ikaba na bid ya nyuma, ni muyafate cyangwa mu byihorere. United rero ikaba igiye gutanga miliyoni 90 z'amapaundi. Ikinyamakuru kitubwira ati bari ready kuyarekura kabisa, miliyoni 90. Daily Star igahita itubwira ko Manchester United yiteguye gutanga bid ya mbere ikaba n'iya nyuma ya miliyoni 90 z'amapaundi, ariko ikinyamakuru kikatwongeramo inkuru yuko bazayatanga icyumweru gitaha. Daily Express ikabitubwira ati yose hamwe Man United igomba kwishyura ni miliyoni 90, miliyoni 75 cash, add-ons ya miliyoni 15 bagafunga deal, bazayatanga icyumweru gitaha. Ikinyamakuru kibyongeraho. Deal indi iri ku meza, ikinyamakuru The Sun kiratubwira ahangaha kitubwira yuko EFL yamaze kubona inguzanyo cyangwa se yemerewe inguzanyo na American Passion Fund ya miliyoni 250 z'amapaundi kugira ngo babashe kubaho. EFL ni birabyiciro byo hasi, Championship League 1, League 2 bya football mu gihugu cy'Ubwongereza. Aka rero bagiye kubaha inguzanyo ya crisis ya Covid. Ibi rero bije nyuma yuko EFL batakambiye Premier League ati mudufashe. Premier League bavuga ati baze mugabanyire imishahara, hanyuma basaba government ati se government ari cyo mwatumarira binyuze muri Ministry wa Sport witwa Huddleston, aravuga ati ntago bishoboka. Akaba rero American Passion Fund ariyo itabaye rero ikaba igiye gukubita EFL miliyoni 250 z'amapaundi. Tunyace kandi mu kinyamakuru The Sun cyatubwira mu transfer yacu yuko Edouard Mendy yamaze kujya mu ikipe ya Chelsea. Ubu tuvugana Chelsea yatangiye gushaka uburyo igomba kwikiza Kepa, ikaba rero igiye kumutiza muri iki gihe. Reka turebe aho yerekeza iyi na Fera Swift. Twekeje mu transfer ari kugenda avugwa. Aston Villa rero mbwana Ali Samata akaba yaganiriye n'ikipe ya Fenerbahce muri Turkiya, tayari amaze no gusinya amasezerano mu kanya gashize bamaze kumwofficializa. Akaba rero agiye mu ikipe ya Fenerbahce kuri miliyoni 6 z'amapaundi. Uyu musore imyaka 27 rero akaba yarageze mu gihugu cy'Ubwongereza mu kwezi kwa mbere, aguzwe miliyoni 8 z'amapaundi mu ikipe ya Genk. Yafeirinze kwitanga mu by'ukuri match 16 mu marushanwa yose yakinnye, akaratsinze ibitego 2 byonyine harimo kimwe cyo muri Premier League. Akaba rero mbwana Ali Samata uburyo buri official amaze kwerekeza mu gihugu cya Turkiya. Southampton ikaba iri kwifuza rero nayo yamaze kwinjira mu makipe ari gushaka Robin Loftus-Cheek kumutira mu ikipe ya Chelsea, harimo Aston Villa nayo ibirimo cyane. Anako kandi ikipe ya Southampton iri kugerageza rero kureba nimba yabona Scott McTominay w'ikipe ya Man United cyangwa se Tom Davies w'ikipe ya Everton, byose irashaka gutira. Chelsea kandi ikaba yatangiye ibiganiro n'ikipe ya Paris Saint-Germain ku bijyanye na Timo Bakayoko. West Ham United yamaze gutanga bid ya miliyoni 23 z'amapaundi mu ikipe ya Saint Etienne, irashakamo Wesley Fofana wanashakishwe cyane n'ikipe ya Leicester City. Akaba rero turebe uburyo biri bugende mu gihe kandi West Ham iri no gushaka midfielder y'ikipe ya Club Brugge yitwa Hans Vanaken. Tottenham Hotspur ikaba igiye gutangira ibiganiro byayo n'ikipe ya Mirase ku bijyanye na Serge Aurier. Tottenham Hotspur iramwifuza mu miliyoni 22 z'amapaundi. Les amis, ibe byiza cyane rero Imana ibarinde weekend nziza.